Nibyo ikaze ku mirongo y'imbere y'urugamba muri Kivu y'Amajyaruguru tugiye kwinjira aho ibintu byatangiye kuzamba. Birasa naho intare za Sarambwe zatangiye gutanga ibihano ku ngabo ziri gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birasa naho buri kintu cyose kiri gukorwa ku mirongo y'imbere ku rugamba rwo gutanga ibihano bikomeye. Mu masaha make ashize amakuru yavuze ko intare za Sarambwe zamaze kugota centre y'umujyi wa Lubbero muri iki gice cy'amajyaruguru ya Kivu. Amakuru y'ingenzi agira ati abasirikare b'intare za Sarambwe bakoze igisa no kuzenguruka Lubbero ku buryo hasigaye akayira gato cyane kashoboraga gusiga uburyo bwo gusohoka muri centre ya Lubbero. Ati urebye uburyo intare za Sarambwe zakoze ibintu, zabanje gushyira imbunda z'umusada mu gace ka Wimbi winjira neza muri Kitsambiro, neza ako gace babasha kugafatira uburyo bwo kugashyiraho imbunda z'umusada, ari naho hari ibifaru bishobora kwangiza ibirindiro bya Leta ya Kongo FARDC na coalition. Barangije basa n'abagura uburyo bwo gufata ibice, binjira mu gace ka Kipese barahafata, barongera bafata gace ka Kitobo. Ibyo byari bibahaye amahirwe meza cyane yo kugira ngo bagenzure igice cya Lubbero. Barangije bakora ibisa n'ibitendo bidasanzwe, binjiza abasirikare mu gace ka Gabiro na Mayitana kugira ngo base n'abazenguruka mu buryo bworoshye Lubbero berekeza Tungutwasa. Hari hasigaye inzira imwe gusa ishobora kuvana abasirikare ba Leta ya Kongo muri uyu mujyi wa Lubbero werekeza Kimbulu. Ibyo nibyo byakozwe. Abasirikare ba Leta babonye n'ayandi mahitamo, bemera kwivana muri Lubbero. Ubu igisigaye kandi gikomeye no kugira ngo n'abasigaye muri centre y'umujyi wa Lubbero bivanemo kugira ngo hataza kuba insida ishobora guteza ibyago ku basivile bari muri uyu mujyi wa Lubbero. Amwe makuru yatugezeho ava mu gace ka Muro agira ati byari bigoye kuvuga ibiri kuba, ariko nanone ubonye ibyakozwe n'intare za Sarambwe wahita utekereza kabiri cyane. Ati urebye ko bakimara gutekanisha agace ka Kipese babaye nk'abanyura inyuma ya Maseleke. Uburyo bakoresheje mu kunaniza igisirikare cya Leta FARDC n'abambari bacyo bari muri coalition byabaye nk'ibihahamura, bo bahita bafata umuhanda werekeza Butembo ku bwinshi. Babashe kugera mu gace ka Balonge, bakimara kwagera sigaje kwinjira muri centre ya Kimburu, babanza gukora ibisa n'ubwambuzi, ubujura ku basivile bari muri iyo centre. Barangije bageze mu gace ka Musienene neza usatira Butembo, bahita bashyira imbunda z'umusada zakomeje nazo kurasa bikomeye cyane. Hari amakuru y'ingenzi atugeraho avuga ko yaba FARDC igisirikare cya Leta ya Kongo n'abari muri coalition yacyo hakoreshejwe indege, mu gihe bari bamaze kubona ko intare za Sarambwe ziri kunyura mu bice bisa n'ibizenguruka ngo bijye gutangatanga ingabo za Leta zive mu nzira y'icyerekezo cya Butembo. Bivugwa ko indege z'indwanyi z'akajugujugu z'igisirikare cya Leta ya Kongo zajugunye ibibombe byinshi mu gace ka Tungutwasa ndetse na Kibakari Masumo. Amakuru akavuga ko uburyo bunaniza ibisasu byajugunywaga n'izo ndege ari nabwo bwakoreshejwe n'intare za Sarambwe. Hari amakuru y'ingenzi yatugezeho ku umwe mu badukurikiranira hafi mu gace ka Mayitana mu gice cy'amajyepfo asatira uburengerazuba bwa Lubbero centre. Ati ntabwo navuga ibyo nabonye, ariko urebye ku gasozi ka Gabiro batekereje ko kaba kariho abarwanyi b'intare za Sarambwe baraharasa bikomeye cyane, ariko babaye nkaho bakozeho ubwo ikosa rikomeye, kubera ko ahubwo uko barasaga icyo gice basaga n'abari gushaka kurasa ku nzira kugira ngo abarwanyi ba M23 bataza kwinjira muri icyo cyerekezo. Ariko byari ikibazo gikomeye cyane cy'amayeri y'urugamba.
ibyo babikoze mu gihe ahubwo hari hamaze kwatakwa agace ka Masumo ari nako kari kegereye Kimburi, yarimo imbunda z'umusada zasaga n'iziri kurasa hejuru ya Lubbero, ibisasu byitura ahari hashyizwe umusada w'intare za Sarambwe. Gusa amakuru y'ingenzi arumvikanira neza hanze ya Lubbero centre, ibisasu biremereye cyane. Ayo ni amakuru y'indani ku mirongo y'imbere ku rugamba. Biravugwa ko hari abasirikare ba Afurika y'Epfo baba bari kurwana kuri FARDC, igisirikare cya Leta ya Kongo, muri ibi byerekezo. Bikanakekwa ko ho haba hariyo abacancuro benshi bigenanye nuko indege ziri gukora cyane, yaba kajugujugu cyangwa Sukhoi. Amwe mu makuru y'ingenzi agira ati birasa nkaho ari uguhanahana, buri wese arimo arakoresha ikoranabuhanga ashoboye. Ntabwo bisobanutse neza, gusa hari amakuru akomeza kuvuga ko indege z'intambara ziri gukoreshwa zaba ziramo kabiri, buri ruhande rwaba rufite indege z'indwanyi. Gusa nta rwego na rumwe mu bagize intare za Sarambwe ruremeza ibigendanye no gukoresha indege z'intambara za kajugujugu nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho abivuga. Gusa twagerageje gutera icyumvirizo ku bari hafi ya Kitsambiro na Bikala, Kitobo, ati ntabwo dufite icyerekezo cyo gufata, kubera ko ntabwo twavuga ko turakurikira ingabo za leta ziri kudusiga zamaze guhungisha imiryango yabo. Twebwe nk'abaturage dutegereje ko intare za Sarambwe zitugeraho ziva Kipese, kuko twamaze kubona ko nta kindi gisigaye kugira ngo Lubbero ijye mu biganza by'intare za Sarambwe. Amwe mu makuru y'ingenzi ava ku mirongo y'imbere ku rugamba agira ati ikidashoboka nicyo kiraza gukorwa bigenanye naho umusada w'intare za Sarambwe uri kuva. Ati babashije gutekanisha inzira yose, yaba kuva mu bice bya Mbosa, Wimbi, Kitsambiro. Birasa naho babitekanishije ku buryo n'inguni z'ako gace kose zitekanye. Ibyo rero icyo bisobanuye nuko intare za Sarambwe zifite aho zikura umusada kurenza ibindi bintu byose. Ariko kandi hari amakuru avuga ko abantu bakuru mu gisirikare cya Kongo FARDC, abo muri FDLR, abo muri Wazarendo baba bari kwicwa ku bwinshi bigenanye nuko bamaze kunanizwa cyane mu masaha 48 ashize, ko ibitero bidahagarara amanywa na nijoro, ku buryo udafite igihaha ntabwo ari kubasha kwirukanka ngo abashe kugera yagera. Kandi biri kuvuga ko hari inzira zamaze gutegwa ambush, ku buryo hari gutinywa ko bakoresha imodoka cyane nyuma yuko bamaze kwambutsa cyangwa se guhungisha imiryango yabo. Abasirikare mu gisirikare cya Kongo birasa naho bafashe umwanzuro wo kutongera gukoresha imodoka, kubera ko hari agatendo kigeze gukorwa na MAA23 ku kwangiza bikomeye imodoka yari yuzuyemo abarwanyi bari ku ruhande rwa leta ya Kisekedi. Gusa hari amakuru amwe namwe ava i Butembo agira ati ntabwo mbyizeye, ntabwo ndi umusirikare, ariko hano twamaze kubona ibimenyetso bya bamwe mu bantu bakorana na M23, kubera ko ngenuye mu gace ka Malinde. Ariko hari ibyo nabonye mu minsi ishize, navuye mu gice kigenzurwa n'intare za Sarambwe, ariko hari abo nabonyeyo namaze kubona bambaye gisivile, ariko birasa nkaho isaha iyo ari yose nashobora kubera akantu kandi kadasanzwe bigenanye n'umwuko hari w'ubwoba. Aya ni amakuru y'ingenzi ava ku mirongo y'imbere ku rugamba, mu rugamba rwa Lubbero Butembo, bigenanye nuko aka gace kari muri Kivu y'Amajyaruguru kandi akaba hashaka kubohorwa ngo hatekanishwe n'intare za Sarambwe. Ariko kandi turavuga ibyo aho urugamba rukomeye, impamvu nyamukuru ko hinjijwemo intwaro ziremereye cyane zirimo ibifaru ku ruhande rw'intare za Sarambwe, ndetse bikanavugwa ko hari gukoreshwa na za drone, indege z'intambara ku ruhande rwa leta. Reka twerekeze neza muri Kivu y'Amajyepfo. Urugamba niho hantu rusa n'urukomeye cyane, kubera ko urebye impamvu utekereza ko ariho hantu hari urugamba rukomeye, nuko ari ahantu intare za Sarambwe zishaka kugira ngo zikuremo Uvira, zerekeze Kalemi, zikuremo na Tanganyika. Amwe mu makuru y'ingenzi akaba ashingira ku kugira ati mu gihe havamo aka gace ka Uvira, igice cyose gihana imbibi
n'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikagenzurwa n'intare za Sarambwe, yaba ari ubutumwa bufunguye cyane ku butegetsi bwa General Neva, kuko atangiye kubona ko ibyo kurwanira muri Kivu y'Amajyaruguru bitagihari, twamaze gusatira intambwe z'ubutegetsi bwe. Niyo mpamvu tugomba gukora ibishoboka byose. Watanze amakuru nuri ku mirongo y'imbere y'urugamba, hari amakuru y'ingenzi atugeraho avuga ko ibikorwa biri gukorwa ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa n'ibikorwa rwose bifite ingufu, ku buryo yaba mu kibaya cya Ruzizi, yaba mu misozi yinjira muri Uvira, yaba mu basirikare ba leta y'u Burundi bagotewe mu bice birimo Kamanyora, birasa naho urugamba rwakomeje kuba icyo twavuga ko ari akasamutwe. Amwe mu makuru y'abaturage aravuga ko bari gushaka ko nibura buri musirikare wese wa leta, yaba umuwazarendo, ingabo z'u Burundi zabavira mu bice barimo, nibura akinjiramo intare za Sarambwe kugira ngo batekane, kuko bamaze igihe bikingiranye mu mazu batinya ibikorwa bibi byabo basirikare bari ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Ariko kandi indi nkuru itugezeho tukiri muri iki gice cy'amajyepfo muri Uvira, hari ibimenyetso byagaragaye ko haba hari abasirikare ba Chad baba bari ku ruhande rw'ingabo za leta, ariko bikavugwa ko benshi muri bo baba batari ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo benshi baba bari mu bikorwa by'ubutasi no kwiga aho bashobora kurwanira, kuko bivugwa ko ku butaka bw'u Burundi hari gucurirwa imigambi yo kwinjirana igitero cy'imbaraga cyane, bigenanye n'umubare w'abasirikare ba Kongo n'abari muri coalition barimo barahungira ku butaka bwa Evariste Ndayishimiye. Bikavugwa ko aba banyacadiye bamenyekanye baba bafashwe mpiri, bikavugwa ko bavuze ko ari intasi zemera kumanika amaboko, bikavugwa ko bari bamaze guhura n'uruva gusenya rw'intare, nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho bivuga. Gusa umwe mu baduhaye amakuru yagize ati birashoboka ko ari abari gushaka kwiyitirira ko ari abanyacade kugira ngo nibura bafatwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko bashobora no kuba ari bamwe mu bofisiye bakuru mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Aya ni amakuru turakomeza kuryamira amajanja, gusa amakuru dukura injame na Dr. Byahahamuye Ali. Uyu ni umwe mu bantu bazwi mu kurwanira uburenganzira bwa kiremwa muntu muri icyo gihugu. Yagize ati Chad ntabwo ari ikigega cy'abasirikare biteguye koherezwa igihe icyo ari cyo cyose babisabwe, kandi Abanyekongo bakagombye kuba barakoze ibishoboka byose kugushimangira ubushobozi bw'igisirikare cyabo, aho kwibanda kuri sapoloji, bambara neza kugira ngo bigaragaze, aho kugira ngo bakomeze uburyo bwo kurinda imbago z'igihugu cyabo. Ntabwo amaraso y'abanyacada ari azabacungira umutekano. Uwo ni Dr. Byahahamuye Ali, umwe mu bakomeye mu bigendanye no kuvuga rikijyana mu gihugu cya Chad kwa Marshal Mohamed Idriss Deby Itno. Ni nako kandi ku rundi ruhande, mbere yuko tugaruka kuri operasi ikomeye cyane muri Leta major y'igisirikare cy'u Burundi bigenanye n'ubwoba buriyo, reka manze mbabwire ko ubu Kinshasa hari ikintu gisa n'urwango rukomeye ku bantu bavuga igiswahili. Bikavugwa ko baba bari guhezwa cyane, kandi ko ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane Kinshasa, nk'uko amwe mu makuru y'ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. N'abararikiye imwe mu nkuru zikomeye cyane, ntabwo nari nkunze gucukumbura inkuru zo mu gihugu cy'u Burundi, ariko hari inkuru imaze kutugeraho igira iti nyuma y'uko intare za Sarambwe zirimo zirashaka uburyo bwo kugenzura umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birashoboka ko ubuzima bugiye kuba bubi mu Burundi, kubera ko ibitoro cyangwa se amavuta yavaga i Kongo yinjira ku butaka bw'u Burundi, nyuma y'uko imipaka yinjirirwagaho iri gusatirwa n'intare za Sarambwe. Ubwoba ni bwose, kandi bivugwa ko Tanzania yo yamaze guhagarika iyinjira ry'ibitoro cyangwa amavuta muri iki gihugu cy'u Burundi. Bivuze ko ibintu bishobora kuba bigiye kuba bibi cyane. Mu ijoro rero ryakeye biravugwa ko habaye inama rukokoma i Burundi ihuza abajenerali bakuru mu gisirikare n'igipolisi cy'u Burundi n'abandi bategetsi bakomakomeye mu butegetsi bwa General Neva.
bivuga ko ari inama yafatiwemo imyanzuro ikarishye cyane isa n'igaragaza ubwoba budasanzwe. Mu myanzuro 4 twabonye cyangwa se 5 biranashoboka ko ari indi, ariko iyo twabashe kugwaho wa mbere ugira uti guhindura icyicaro cya Etat Major aho kugira ngo kiba ahantu hamwe kikaba ahantu habiri, i Bujumbura ndetse na Gitega. Bikavugwa ko ibi ari uburyo bwo kugira ngo mu gihe Bujumbura yakatakwa nibura imiyoborere y'urugamba cyangwa uburyo bwo kwihagararaho bigahita bigenzurirwa Gitega. Aya ni amakuru y'indani mu bagize igisirikare cy'u Burundi babivuga. Bikavugwa ko ibi bishobora gufasha mu gutabara igihugu mu gihe haba hagize ahatakwa hamwe muri aho. Icya kabiri, inama y'abaminisitiri yose igomba kubera Igitega. Aha mbibutse ko ari naho hari presidence y'iki gihugu. Icya gatatu, ikibuga cy'indege aerodrome cya Gitega kigomba gutegurwa vuba bidatinze kandi neza kugira ngo kirusheho kuzafasha guhungishirizwa abayobozi bakomeye mu gihe Uburundi bwaba bwatatswe. Iyo ni inama ikomeye cyane yarayibaye. Icya kane, gutwika impapuro z'amabanga akomeye ya presidence y'u Burundi no mwishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD zikavanwa mu Ngagara ahari icyicaro gikuru cya CNDD FDD zigakusanyirizwa ahantu hamwe. Bishoboka ko bibaye ngombwa zatwikwa kugira ngo hatagira umenya amabanga y'abafite ubutegetsi uyu munsi. Icya gatanu, uburyo bwo gukura amafaranga cyangwa se amahera nk'uko bayita mu gihugu cy'u Burundi yose muri banki nkuru y'igihugu mu gihe igihugu cyaba cyatatswe. Ati ubwo buryo bugomba gutegurwa. Birasa naho ibintu byamaze gukomera cyane imbere mu gihugu cy'u Burundi bigenanye n'amasoko y'amakuru yatangaje iby'aya makuru. Ariko kandi ku rundi ruhande impamvu y'ubwoba birakomeza kumvikana. Ibihumbi by'abasirikare b'abakongomani bamaze guhungira mu Burundi ari benshi. Biravuga ko hari abari kwerekeza Murambya niba mbivuze neza. Bikavugwa ko abaturage bamaze kubona amakamyo menshi cyane akomeza agaruka agenda agera ku 8 atunda abo basirikare n'abapolisi bari kwerekeza muri ibyo bice. Bikavuga ko amakamyo menshi ari kwinjirira neza ku mupaka wa Gatumba. Ayo ni amakuru atugeraho abivuga. Ngarika igiteye ubwoba kandi gikomeye harimo FDLR na Wazalendo bashobora kuba bazahabwa intwaro nubwo bari kuzamburwa, ariko birashoboka ko bazazihabwa mu nkambi zaho bari gutwarwa muri aka gace ka Murambya. Andi makuru akavuga ko mu cyumweru kimwe nibura mu Burundi hinjiye ibihumbi 40 by'impunzi z'abanyekongo nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Gusa bikavugwa ko bigenanye n'uko ubuzima bushaririye mu gihugu cy'u Burundi bishoboka ko abaturage b'abakongomani badafite ibyo bishinja bashobora kuzatahuka vuba bidatinze. Ariko kandi hagasigara ikibazo cy'aba FDLR cyangwa abawazalendo bazi neza ko bakoze amahana akomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kaba bashobora kuzagumayo bigateza ikindi cyago gikomeye cyane. Reka mbashimire, reka mbabwira ko turi kumwe ku busesenguzi bwimbitse ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Gusa reka mbabwire ko iyi ari Iwacu Today. Mu kanya gato karibuze mukomeze mubane natwe. Ndashaka turambure page z'ubutasi bwimbitse ku bikorwa biri gupangwa hagati ya Kinshasa, Pretoria ndetse na Bujumbura ku mugambi wo kwataka ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo barebe ko batabara Tshisekedi wabagaragarije ko ari kubona itembagara ry'ubutegetsi bwe. Ni byinshi cyane bikomeye. Ndabashimiye rwose, asantene sana. Niko kuri ikaze kuri page yacu nshya urubuga rwa Iwacu Today kugira ngo dukomezanye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Twashyize amavi ku butaka kugira ngo buri kimwe cyose kiri ku isibaniro rikomeye ry'imirwano dukomeze kugikurikiranira hafi. Tugiye kwibanda kuri operasiyo yo kwicwa kwa General Makanika mu misozi miremire nk'uko amakuru ingenzi amaze kutugeraho ava muri Afurika y'Epfo abivuga neza ingingo ku yindi bigendanye n'aba undercover bibitangazamakuru bikomeye batangiye kuvumbura byinshi mu buhisho bw'ibyateguriwe i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi kwa General Neva. Uraza kumva byinshi bikomeye muri iyo operasiyo y'akasamutwe yakoresherejwemo drone yo mu bwoko bwa Sika 400. Ni nako kandi ku rundi ruhande turaza kwerekeza mu gice cy'amajyaruguru ya Kivu, ubwo ni Lubbero ahari isibano rikomeye ry'imirwano idasanzwe. Byamaze kuvumburwa ko intare za Sarambwe zatangiye gukoresha ibifaru byafashwe ubwo Kivu ya ruguru yafatwaga
nk'uko amakuru ingenzi atugera akomeza kubivuga, uraza kumva byinshi bikomeye ku isibaniro bikomeye by'imirwano. Tuze kunyarukira mu gihugu cy'u Burundi, kandi kubwo kuvuga ko u Burundi bumaze kwakira abasirikare barenga 4,800 n'ubu bagikomeza kwiyongera baturutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baje nk'impunzi, bikavugwa ko bingiranye intwaro zidasanzwe. Ni nako kandi turaza kwerekeza i Kinshasa, abakabaka 50,000 nabo bamaze kwinjizwa mu gisirikare